Abarim KSA, Kedobom KSA Lapen, Pregram Hampanga Songatum, Chelangsi, Nagaland Adoya Hoy Kilangnam. Tarapung arat Goshnel Bay, Kititang Arpum Puthat kilometer Thongket Sase, Kachar Chongpensi, Rong Kachapontuna. Sorkar asang kachong ho joini inut abang phu kachingna. Kardom karbeng long life kelang arad doan phan nili hinpen adap kemie kardom nang pajariklo kardom. Pini Abirta lang pen nili sami jilihan sepi non arjik tha birtang ton pen. Kedam tang chiti ni phai kreser ke parni Nagaland adoya hoya puthak kachingwai hot karbeng long autonomous council CM tuliram rong hang kaningje Naga Domaphan Chujeng Badgeranta Longle Pitek Tepu Kaninja Putak Kedam Tang Chiti ni Pai Inkora Istiarni Ademaklong Kahomri Damahotke Aduya Hoi Kachipang Tekte Sompontang Anojok Lakha Isipen Lakha Kretoxi Arlo Naga Dom Nangdo Choksi Tek Damlong Pusi KSA Maipu Bijoy Be Ningje Aningkan Wangta Ihin Penihin Asap Sap Karbeng Long Along Le Arlo Nangke Pet Bamasonsi Non malom le thata karbeng long pen Nagaland aduya hoyalong council pen hukum kipiateng forest asai kamatum pen aduya hoyalong towar kasilam poalam ki social media long hurke chodora puthak kedam tang chiti ni phai kreser keparni karbeng long autonomous council conference hall along ke doan ratchari asong na pen pregjam hamphanga songa tumaphan tha ponsi kachingwai raple padoponno halabang so arni penang an apor kachingwai chingsai pado datapi songkre hini asong atom bangke ningkang samse dera jok maya long amat kachikroy don thek thiang thek CM tuliram rong hangaphan tok jera lopen pajer ponno kachingwa amai long ningkang samse dera jok kedam tang chiti ni phai inkoira istiarni KSA KLNF KSYC lapen KSA mai phubare matumpen adu a hoilong forest sai khetum keton kelang chari kacheleng atowar kasalam ponalong kelang damasa deng ponno Lapusona porhut Assam mate karbeng long pen Nagaland adoya hoy kachapang thek ke sompona nojok lakha isipen lakha kretoxi anke avedetsi thekdam long আহি দেখিছোঁ যে বৰ্ডাৰৰ যিটো কামটো যিটো ৰাস্তা যিটো তেখেতসকলে কৈছে যে ফৰেষ্ট যিটো ৰোড বুলি কৈছে সেইটো ফৰেষ্ট ৰোডটো তেখেতৰ বনাই আছে জেচিবিৰ এই ৰাস্তাটো কোনে বনাই আছে যিটো সেইটো কাউন্সিলৰ পৰা কৰি আছে বুলি কৈছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আণ্ডাৰত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত তেখেতসকলে তেনেকুৱা কৈছে আৰু কামখিনি ইমানখিনি যিমানখিনি প্ৰগ্ৰেছ হ'ব লাগে হোৱা নাই আৰু আমাৰ যিটো নাম্বাৰ 2 পইণ্ট যিটো আমি চাবলৈ গৈছোঁ বৰ্ডাৰ পিলাৰ যিটো Karbeng long autonomous council ACM tuliram ronghang kaningje ver naga atomaphan Chujeng Badgeranta long lepi thek thepu kaningje ver ke Karbeng long aradaphan kapamang huchot lopusi KSA amai phu bijoy be pherangke atomathengno ningje Jiwa pengbote Karbeng long autonomous council tumke den Nagaland fan ekin chita war long lepi pelu bang hala bangke kali delo Karbeng long autonomous council authority tum alang tum ani si lom danang visit pulotame border pillar alang tum visit la bang chini up to extreme border alang tum visit la sin jodi visit down lo put alang tum thegloing je halada bangke already encouragement manga do bomlo lasi aso encouragement stop di fan pulote la border jitu road sabang si alang tum concentrate ni la bangke alang tum si pini forest road construct la border road kanta construct serai fansi ni tum Karbeng long autonomous council along kachingwai hot sitame aron repen Karbeng long nangke palod long ki pangto nangpo Karbeng long along le laki kedam tang ningkan pharo kreser kebra phokebra isian ningkan hot adu ya hoy ki hok pona tengsi donang jipusi hamphang asong atumpen Karbeng long autonomous council along kepado mailong sitame ke hang pado don lopusi jaka samai phu khorsing teron pachini pon border problem to আছে আৰু এই border problem to হলো long standing আৰু serious nature হয় কিন্তু হিদিনা মিটিংটো এনেকৈ কথা হৈছে encroachment to check কৰিব লাগে আৰু 1951
যেটো নোটিফিকেশন দিয়া আছে কাউন্টে ডিস্ট্রিক্টটো ক্ৰিয়েট কৰোতে সেই নোটিফিকেশনৰ যে যেটো বাউন্ডাৰী সেই বাউন্ডাৰীটো ঠিক থাকিব লাগে ইনটেক্ট থাকিব লাগে এটো মিটিংত যিমান অৰ্গানাইজেচন আছে এই মিটিংৰ অৰ্গানাইজেচন যিমান এটেন্ড কৰিছিল তেখেতসকলে সেই একেঠাই কৈ থাকে লাষ্টত ৰিজলিউচনো ঠিক তেনেকৈ লোৱা হৈছে Nagaland aduya hoy ka homri damhot KLNLF amai phu PDL KSA akongchon bang barem Ratul Teron KSA amai phu barem James Hanse KSA amai phu barem 60 gram satum pendanglo penang an hamphang asong ja potumta chitong don News report Roshan Hanse Karbeng long lai Karbianglong arlo ke pap hidun nai laki tarapung ahawar hano bangsojok so derone deadlapen ki thige janga hota e phang pensi che ponang koklo lapu anaki sungsi tarapung arat che chaknang koklo inut bang hini ke so keone chotkali bonta che thanu nepin aphoya ke sungke phona bangso tarapung ahawar along ke do prong arara tum anke lapu sonsi ke so keone e lapen ki thige jang setami la sonsi aphong che ponang bomno Lasonsi kedamtang chiti ni phai craser keparni tarapung sai taro arong amekar John Bay asupo Gosnell Bay kiso ketan par pekajok radatum peaja ipen nang par phangse Dolamara Malasi Primary Health Center alongan nang palilo Bonta Karlitang Gosnell Bay kiso ketan thup pekajok Malasi Hospital along se chelang bomhot bangso aperthepen che obublo Bangsojok Karlitang Gosnell Bay kithi tangarpum chiti ni phai ingkoy aneng be amar Ajo pherlo kangting sering mekri meklang bu propen kachar chong pense cheponang koklo pendang lok se ga chelang war sanda ka we penajok patumidik sai taro rong me ka inu behamari sumar alangli kesu kithi rinyang bong kesu polo la se alang to phadak si chelang thai that si kate bomuchot ke dolomara henlo malasi hospital an manlo onda tumi por bang ke kola bangso so ke aprana vidalo bangso ke so pen jokuni dalo posito we ajo si alang tum ahem sor arong sor tumbang la bangso so phan kithiar pum dame che pono la sinon la pu kaja prong an ke alang phan kithi ar pum ke che padi dunje phan sinon ing longan ke barji aphan jalang tum che siglo lan chota kale lang to we porta ko inut ta dak ke so che lang bang ta ko thi alilu hala ta ing long sor thak thalo la si so carpen on long hook asor sartherong phar so hala non het kithia bangke alang phada menon alamu phite alang kithia pum tame pon dai po silatum kela sokar phanai se kachuning riba phoi ke hang lo je to war non pheling bam lusi tamila bangso to war chun chelang la pen to war tangdel lusi me se ke chilang war sa hadak ing long sor phan thik pipe bulote atum ke asong ta sia kisun che tong nang bam la ahoglo nilitum akisung lake jasamet se kachilang adim kavedera jok akisung thedong binong Lasi Karbianglong Autonomous Council kacharia tumpen kisu kachilang adim nang pipona sonte mesenji pusi tarapungarat ningjepon ning kan peneta ni tum kisung chitong umlo lasun tarapung pen kisu chiwan po kisuman tum kimi po kisuman nage la kisi chilang ne pen thilot dak pen ke char chong chiwan po da ku char chong se tum ajojo chipon de tilo la sola posni tum non sarkar phan katunri gang tung ba kani kang tung sonalo ane MP MLA ba CM tum tuliram rong hang tum la pen MP Horan Singh be tum dilitum phanong si labang so kerabi phanduk non emergency sikachilang phan kinang sot nei bang tum gelson hello atege hada emergency kisu phan tum su hui padame si chilang mu delo Nilitum ahawara phan non puanda towarawar sai lapen kisu kachilang ji awar sai bangke non puanda sarkar pen thangnat awar sai nang pipepin nang bangsojok tobeta inut behem au soafan kithitang arpum ponet lo lapen non ke ponjita inut kithitang arpum dolang nang le pilo puji tumi apoda kichar pum si je ponang lo hadak se chilang awar sai ka vide pen po non apio we tum phana le pilo ke than kang ji ba sarkar phan ko pilo alang tuma phan ke klempi kinang sot ke nili kinang sot alam man ke la pen lo ni tum a oi akesar tum a oi pena purun ben anjitame dak taraji hawarapan tarapung hawarapan se kachilangi awarsai mahau ka hin pen sitame kilangi pan kiwangi pan kipadu ji pan se chilangi a hem
kita duji apa thang nat penta upai na pipi pila sarkar himpe dasi isi bangke ninduk par piglo non akisar puru na owe tum an bangke damdang lo apo si non owe kimia tum itum aphan ko sonsi sarkar himpe ekirap aja kong duji ma vema Lasi Karbianglong Autonomous Council Kacharia tumpen tarapung ararapan kirapon kinangson. Dolomarapan Arjisarong Par Karbianglong Live. Manja mohong dijualong FCI sangkar thang pona truck kate wara tumalong joy pen sangkenam ka chong hudun abangphu pikluda sapan police kenep. Kiduk ke lagara tumapan ke ronangji sarkar asang ke jor kanghotum dobom lang polote pini penamat se chelar ignon. Athe police atumle nang ke ne paprang jikali rat atumsi nang ne paprang ji. Rat kangcher ke lang ida porhot methang jongjong alepan klembam lang polote pini penap angbong intonic don. Athe non ke rat atumta aprang ateng kilukilom kalilo. Kupima nang liki klem kedam api aprang lapen RARVita nang pangkhek dot etanglo. Lason si inut abang put sarkar asang kachong ho joini hem kansam chitham nang koklong. Lake kedam tang chiti ni phai inkor isiarni birla long kedo pikludas pu abang pu manja mohong de chua long pen sang thoila pressure cap endam lang pusi manja long kedo inut behak lembang phi agari anam pen pondo. Laso phi bangso asang manja SBI do garage long TV pon kokajok bangso asang apan sarkar asang ta haipu kahon thepa do ponse garage long kachong dadon to men manja police apan birta pachini do. Apithu manja police atum pikludas apan neping nang check long. Kaching nang long check pikludas kachiko bera tingki mohong dijua adung FCI asang karthanga truck katewara tumalong pensi thoila istialong pharo natte patang ka pensi kachonam dundun pusi cheko birpon. Laso puthak IPC 379 Manja Police Station along 33/2020 alam hoi pabon ponsi pikluda saphan karju patar tokasa deng bomlang. Halapu Manja Police Station OC Jitumoni deka pherangke aphan kapachinia tengki bangso asai long kacharabdun bek kanghu atai po phanda prabjen pe neping nang ponchi pusi pachini pon. News report Sarjip Kathar Karbianglong Live. Tangte non malom so dihina mopan birtang ton panik sinang. Humridam ikha. Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakula dalong nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachioma kaching thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akula dalong kedam jia phan apor dure that pusitami matha ikri bangso akula dalong pen ke thon ke banabar sai setami long ikji Lasi Humri Damikha, the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim Lake, Dipu Ronghelan, Don Bosco Higher Secondary School, Adu. Dihena Mopi Puthot Birta Arjupon Heklona. Rongkhang constituency BJP Mandal Committee asai hemalong kedamtang chiti ni phai inquiry istiarni Rongkhang arada domapan fishery asai kamai hinpen ake joy lang okaso kiron pon Veskar Banglong Rongkhang constituency arlolong kedamtang chiti ni phai inquiry istiarni fishery asai kamai hinpen lang okaso kiron padupon Rongkhang Block VDC Chairman Dinen Bordoloi pen kachapatir pipon bangso ke ranamailong Rongkhang arlokedo don phokep ahem tuna tuma phansi ake joy pen bangso alang okaso ke ron paduponno Laso hot VDC Chairman Bordoloi arideng pensi e donalong John Pharoke tham alang okaso rondondo Herangke thengno VDC Chairman Kaningja tengke Pini ake joy pen ke rompon labangso alang okaso panahok hepin pen pangreng pamikasi ale kachapalong thekje phansi rara tumphan than pare don lopusi pachini itu kan ada Rongkhang Mustialu
Don kan apa sih ronton itu? Don poket. Don kan aneh. Lang oka sokira na mailong rongkhang mandal committee amai phu bimal timung pendanglok BJP asong along klembang phu bang phia tumta chitong don tumprang pen wiki be karbang long lai Ningkan ese ke claim kedama pothak clardak pen chepaklang ponsi dena rong lems ningkan ese kamai kang nipon Food and Civil Supply asai kamahin ban kapen khadatengsi kedam tang chiti ni phai inquiry isiarni dena rong lem salongta ningkan ese pen ipong mate annual general meeting padupon Lem chairman khorsing timong ban kechare pon mailong AGM auditor Rajan timong dena rong lems chun bang Bikram Kiling dunmai phu mensing hanse lem salong kacharab duna bang phu bang phiatumta chitong don AGM auditor Rajan timong ahin pensi ningkan ese kopi pc ki claim kedam pon ma clardak pen rap thengno pachini pon Lason thak thaksi lem sa chairman khorsing timong ahin pensi tami achik lo jonwang additional asang card holders asang school midday meal asang do an aputhak ang ton pen audit report hai hui rat thengno paklang ponno Lems chunbang ahin penta un anke dena rong lems kapaching thurja phan rat pen kachirap kachito akinang sot binong no lapen em lunsing teron pen deputy chairman reteshing hi alang litumta kaiki amat dena rong lems kapaching thurpon japhan nang chirap chito donsi rd nang kipi don thekapot choro lopusi mayalong ningche pon then go lamps along Lincoln is a melong observation I told you lapen lili observe dulu lapen la Assam Cooperative Society Act arwate agency ini Lincoln inquiry lapen inquiry siap nama lapen itu pona melong la Act dulu provisional agency di paling itu macam Sept Jadi tuh kita apa pun gendong kilang klaim kita ini tuh ledak siap planning jo ini tuh ledak detail nanti sampai tentang dong kilang ini global kilang siap dong kilang baik itu selain itu dena rong ban Bikram teron karbeng long live Dila geda long kedam tang chiti ni phai inquiry ni arnisi arphaman kecheng si karditang mihir rajbongshi pen arabinda bormon kachikimo volleyball kapathu kachapate hot dila get kachapahai Dila get ari sojang to ben pater piponsi kepadopon bangso volleyball kapathu kachapate long kadokobe terang troxi lake hanjang lang so bi dila get balipathar karbi club bokajan dila reunion lapen difu hendo Arni kangsam porphai flipen kapathu pangcheng pomsi kicheng si kache pholake hanjang nang so bi pen balipathar henno apithu kadokawe terang thoksi angbong pathu ponderapi angdung kitialong dilai get pen balipathar angbong si chephoponno pupu aterang atumta kapathu chedai koyason si dolo bonta kopai kimi pen dilai get aterang atum point isipen chepahai ponlo Nong eke pajara mayahon dilai police station OC Raju Bhadur Chetri aredeng pensi ke hai anong e pajar ponno lapen kerem anong e lake Dr. Jirjar Phura aredeng pensi pajar dono Lason thak se kapathu ke minai anong e balipathar aterang pen rupam saikia phansi nong e pajar ponno dilai pen bijay rongpi karbeng long lai Tang tepini Adap Abirta ke lapon sakang toniklo domi thakmi kardom